Assalamualaikum. Anugondu nama ki Sakina Ahmad. Anugondu ki mihage nama ki Abdurrahman Hasan. Anugondu umra ki Addiya Haro. Anugondu kawen kuri paham pastolas pahe. Anugondu kiri mihame ini. Dengan anugondu kabuja no mina ding leni ding anugondu kabuja kuno ini yakis. Bara nulu kante main bapain kabuja ima ini. Ede ding kawen kurang ponu imas ding kabuja ni mana kedewana devis. Onui kawen mira ekiverin. Ding amma men duliya ma ding kabuja. Ding ma kanta take dimai noe ding he khala kanta take. Zuabu ko ngahin luli wegenen mulai kan dihe. Ding bersama ranggalu ina bersama hai ranggalu ima ding sada kudin lipuni ding dunia ke tui bara kudin. Ekkuja kumaru itet naste ongai sagada dengan ekkuja oti maru e faujer. Alhamdulillah barang mufawi ding anu kana lipuni hai pirihen kudina hai ngang he kudin. Emma bana de kudin bestimen. De pirihen kudin. Ding hudi me riti ko indegen riti kon rangala dunia ko me rangalu mane kudinga bari bes ginawe pa kudi miharo. Hin kama kuno dane no hama kawen koppo gota bari wegen ulo aki rangalu kamen nune. Mem bebe vara uffa veda buni. Barang wawe. Me datta vese member friend shukur haggudo. Anu kono smain ba puina mo. Aku syukurin ada. Ya rangalu. Miha kudi buni. Ye buni ma. Ding dang ki hai rangal diri ulmen do.